I dah habis study perfumery dekat Grass and I nak tunjuk buku apa yang I beli dekat Grass and I baca sebagai someone yang memang suka perfume. The Essence, Discovering the World of Scent, Perfume and Fragrance. Dia buku berwarna and dia ada gambar. So dia menarik lah. So basically dalam ni you just belajar pasal olfactory system, receptor, sejarah, pasal orang-orang dalam industri. So this is a pretty interesting book. This one is Coco Chanel. So Coco Chanel ni adalah the woman behind Chanel, the brand. So I belajar pasal dia sebab dia lah yang membuatkan Chanel No. 5 tu sangat-sangat iconic dalam dunia perfume. Ni I tak habis baca lagi. Buku dia macam illustrated tau. So kalau korang ada attention span yang macam dah barai, maybe you can, get used to this. This one adalah dari Musée International de la Parfumerie, International Perfume Museum. So ini dia ada dua bahasa. Dia ada bahasa Perancis, dia ada English. Ini pun I tak habis baca lagi. Yang I dah habis baca, Fragonard, For the Love of Perfume. Basically, buku ni just pasal sejarah Fragonard, brand Fragonard. Ini pun dia ada warna-warna. So, dia tak bosan lah nak baca. Basically, just belajar pasal Fragonard tu lah. Ni I beli dekat Museum Fragonard. This one pun I beli dekat International Perfume Museum. Bath, Bubbles and Beauty. Ini buku sejarah tentang mandi dan juga sabun. Dia macam ni lah. Gitu. Lepas tu, sebab I belajar dekat Grass, Grass tu adalah the world's capital of perfumery. I ada juga magazine lah. Macam ni lah. Grass, The Art of Perfume, International Perfume Museum. Okay, so sebab I dalam perfumery, secara tak langsung, I pun belajar juga pasal supply chain, pasal beauty industry, pasal luxury industry. So this book, Beauty Powder and Its Boxes. So buku ni, literally dia just menceritakan tentang bekas-bekas bedak. So I belajar pasal packaging and stories behind things in general. I tak habis baca lagi juga. Lepas tu, salah seorang team member I nama dia Asia. Mak Asia bagi I pinjam buku ni. Introduction to Perfumery. So ini sangat applied science. Ini sangat like technical. Ini sangat very textbook. And dia tak ada gambar sangat. And dia hitam putih. But super insightful. Walaupun dia macam outdated sikit. Kalau nak bandingkan dengan current practice in perfumery. This one, The Perfume Companion. So ini adalah guide lah. Macam mana nak pilih perfume. So contohnya, you suka tuberose. So dalam ni dia ada like perfume apa yang bau macam tuberose. It's honestly just a catalog. So dia just penulis ni listkan perfume tu, dia listkan apa yang dia rasa pasal perfume tu, dia describe sikit bau perfume tu macam mana. So the reason why I bought this book adalah sebab I just nak tahu macam mana orang western describe perfume dalam cara yang bertulis. Maybe I pun boleh buat buku macam ni sebenarnya.